Ngan masobra 200 ka senior high student sa Nabangan National High School. Game pailarom hin workshop anti-sun era immersion. Ani to detalye niya report kan Maria Arlene Gabon. Ginpailarom hin paghagid in masobra 200 nga mga estudyante ha senior high didto ay Nabangan National High School didhan pet sa 17 han Biyernes yan nga tuig. Ipinaagihan gintatawag nga orientation workshop on personality development and job search. Panuyo hiningapitad nga maginandam ang mga estudyante og sa pamanira isabak han gintatawag nga work immersion. Kroyag signon iniin usa nga kurikulum han DepEd ngadtuhan senior high students kundiin kinahanglan hira magbuhat hin aktual nga trabaho o hands-on experience antes han realidad na gud nga pangempleyuhan. Inian mas hero-hirani nga pagsubad ha aktual nga trabaho kun an gintatawag la nga simulated. Hapor luminos 200 nga ihapin mga senior high students pero dinhian nakuha ang mga kurso nga humanities and social sciences, computer system servicing kun IT, dressmaking and electrical installation and maintenance. Ang work immersion in kinahanglan agud maipakita ang mga estudyante iton proseso ha pagtrabaho ngan mai-apply ang ira na baruan ha eskwelahan ilabi na halarangan hin panarabahuan. So, in my field as a human resource management practitioner, so also magulili ang mga interviews. So, kaya during yung magiging interview in the future, so I guess ready na kamo to face the job interview if ever job hunting na kamo. So, once again, Parahan balitang waray dadapigan, balansingan ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Hinabangan, Samar.